Biyag, wenno patay. Tinapalabas, si marungkar ni Solomon iti mansyon na, ket kinumusta na ni Fatima, ken inikan na ida iti kwartada, agramanen ti sweldo ni Doray. Ninayunan namanen ti sweldo ni Doray, ngem addanayon na abalaag, nga iso ti agsungbat, iti kanito abaybayan na ni Fatima. Kabayatan na, ijay pasdek ni Solomon, pinalagipan ni ansot dagiti balod, adida pagpungtutan ni Solomon, tapno saan da amatay. Napanagnakan mo't ni Pitong, analaingan ni Michael iti laban. Ngem saan pa'y arumbeng, amay pasungalngal iti pustaan da Solomon. Iti sabali abangir, si marungkar ni Vina iti kalapaw ni Roldan, ngem di na nadanon daytoy. Dimteng met ni Layla. Itagagayem, adto yung titulo iti nobela tayo ana pauluan. Biyag, wenno patay! Adeta, nairikip ko na naing bakteri daw ti kalapaw ni Roldan. Adamot surat ko kain kwa niya. Mabasa nanto inton umay. Vina? Ha? Ni Layla? Vina! Layla! Sikamot dayta! Kumusta ka? Nasaya at mat. Diyak pagarupan ang makita ka dito eh. Sarong kara ko man ni Roldan. Gaputan na bayagin ang tiyak nakita. Ay, talaga nagsardangan iti panagadal na. Diyak na danon dito eh. Simrak ka kadidita kalapaw na? Wan, nabasag na iti surat. Katawat ti sungbat na iti surat mo. Ngam adamanin surat na kini Michael. Huh? Kat oray siya, nang gibati akmat iti surat para kani Roldan. Tapno mabasa na no umay. No kayat mo, sumrak ta iti kalapaw. Nasaya at matadakan, adda kadwak amangan. Itay pa ang mabisina, ngamawan ganas ko amangan. Sige, adda balon ko amakan. Oray siya, adamat balon ko amakan. Mayat da iti linuto ta at tsaa, Layla. Naimbaglakit din taado ti tsaa ni Roldan. Nagbanglupay. Kasta tiin inuman da, sipod ubing da. Tain suro kano day di apong da. Taday ta kano at tsaa, kat masaya at para iti salon at. Pwede man. Mayat at talaga. Ngama, may mayat ko mano kadwata ni Roldan anya. Kumaa? Abay, saan kayo kadian nagkita ijibukal yon? Kunana nga min dita surat na ka ni Michael. Mapan ijibukal yon? Nalawa nga ingli ti bugal yun. Ay, jak matam mo no sa dino apaset ti bugal yun ti ayan na. Kasta ka di? Di pa nakaingli ti ayan mi. Iti mismo a sentro. Ay, jak amo no sa dino ijay abanda ti nagturungan ni Roldan. Layla, planok ti umalis iji bugal yun. Ha? Sipod awan kayon kan ni Roldan iji pagadalan. Awanin ti kadkadwak. Diyak katunusan dagiti kaadalak. Pasig da alas to. No kasta, ag-transfer ka iji bugal yun? Wan, inton sumaruno nga enrollment. Ag-transfer ako, wan. Diyak kayaton dito'y daklan. No kasta, agawid ka pa iji balayo diti daklan? Wan, Vina. O sige, nasaya at matap na dakadwak. Agpuyog tan nga agawid. Sige. Ay na, nagadayo lakit din day ti dalan da Roldan. Nga agturong iti pagurayan iti lugan. Wala, ngam ano santan Nairawamak matkid di Uy, bilibak kan ka, Layla. Nga uri addakan iti bugal yun. Umay ka pa'y laang dito'y daklan amang sarungkar ka ni Roldan. Wan, Vina. Kasta ti kinapatag ni Roldan kanya. Fatima! Ilukat mo man diri daw mo. Iyagkulat ti pangrabing.
Mangrabi ka pa'y. Day talat na nagbasbas sa aramidong. Sige, muto yan. Oh, aluwadang at di mo mapatog. Sige, agsubli ang ija kusina. Nadda ka sa pulam. Awagan na lang, ha? Dito yaklatan sirot to'y dakila kayo. Iti day to'y parke. May mayat dito yung ngayon kon. Tawan ti makadlaw nga adda tao dito ay. Gaputan na sipngat. Jak kayat ti maturog sa terminal. Ado ti tao ay jay. Ano sa kon dito ay? Sana bale. Tanapuskol mo ti sweater ko. Sa anak amalamin. Hoy, Adda tao. anya ti araramidem ditoy? Kuha. Dito ya ka maturog manong. Adda kwartang dita. Yag mo, Ha? nangnog mo ti bagak. Mottoy ti kwartam. Tanusan, bagsulang ka. Kuha. Awan kwartak. Bilangan kay ti talo. No di mo pa'y laiyag ti kwartam, bagsulan kan. Ha? May isa, dua, Ay, sige manong. Itad ko kan kanti kwartak. Basta di naklagit di pagsulan. yawat mon. Darasam! Awan manin kwartak. Tain na lagi lalaki di rabi. Isuanas ka namang sa pulak iti pagkwartak. Agkumbuyak pala. Ading, agkumboy ka kadi. Ah, uwan manang. O sige, sumurot ka kanyak. Agyamanak manang. Ato'y titanggal mo. Agyamanak manang. Agyamanak unay. Ang phone gaya. Alam tayo masasupot at tinapay, oh. Kukuha mo. Agyamanak manang. Naimbag ka unay. Adun tinagdamdamaga kapag tagilakwan. Awan ni Michael. Saan damot nga mo? Michael, sabi mo kita kasarakakin ka. Sapay ko ma. Tawan ti dakas na napasamakin ka. Ije abanda. Ije ti turungak. Dapat pagtagilakwan jay. Asin dito, asin. Padasak ti agdamag. Asin. Kat, kumusta ti pagnam itanggal daw balasang ko? Ay, awan nagmamaayan na ina. Ay, di mo sawan ti kasta. Aganos ka lang. Tadumteng tumat lang ti gundaway amasarakam ida. Ina, huwag balasang ko. Saan ka amaawanan itinamnama? Agdiretso akon iji pagtagilakwan ni. Tabarang na isarong iji ni Rolden. Sapay ko ba? Ukak ti bago! Ay! Tulong ko! Intaray dyan tatakaw! Tulong! At dalang kamat ni dyan tatakaw. Dayjay! Nakamatan nan! At ti bag mo. Roldan! Roldan! Namaminsan. Aganad kan, Layla. Agyang manat. Naagaw mo tibag ko iti dayjay ngagtatakaw. Sige. Ina ko, Layla. Mabiit laang. Sa dino ti papanam. Basta da papanak. Mabiit laang, Roldan. Inta pa yung mga restaurant. Ha? Kuha. Awan kwartak. Anya ka matan. Isungarod na awisan ka amangan. Taamok nga awan kwartam. Siyak ti makaamok. Wen Roldan, kasta ti ko na ni Vina. Ag-transfer ka no dito'y bugal yun. Gaputa kayat na taama ka doon. Sa dino ti pakidagdagosam. Kuha. Awan. No kasta, sumurot ka kanya. Ha? Makidagos ka pa ilaang ije balay mi. Tawan matgayam ti pag naudam dito eh. Saanan, Layla? Saan ang mabalin adi ka sumurot kanya?
Gumura akin ka. Ang Basta sumurot ka kanya. Ala, ituloy tang timangan. Agbusog na. Di ka agdanag. Tabayadak ti inorder ta. Lukas ta. Dito'y parke ti pagturturukan. Wen ha? Ngamitin na minsan na rabi. Aday masidig kanyak. Nojak kano itid ti kwartak. Bagsulan na. Isungintid kun ati kwartak. Ay, kaasi ka man. Isungita. Agkumkumbuyak. Tapna day gatang ko iti kanak. Nga uray tinapaylaan. Anyamat dan. Isungay mayak ditoy. Takayat ko sa pulen ti kabsat ko. Madandanagan akin kuhanan. Tasana nagawawid. Roldan. Aging gaita. Jak na sarakan, Layla. Sa dinungatan tinapnapanan na. Wen marad. Ngam, sana bale. Tulungan ka amang sapol kan ko na. Ala, umay kan. Agawid tan iji balay. Madamdamapay, sumit ngatan. Kumusta ti asindayo, Big Boss? Nasayat latansat. Adulat ta ti kwarta amaal-ala kajay. Nagbaknang kayo, Big Boss. At daranchuyo. At dapay asindayo. Dito'y bugalyon, kanijay utbong. Wen, kinabaknang ko dahi tansat. Kan at dapay to'y pasdekyo, Big Boss. Husto ka manen, ansot. Big Boss, adumot lang ti kwartayo, saan ka di? Ang mga no mabalin mat nga ibingayan nyo dagiti balod. Anya? Barya lang mat, Big Boss. Igatangan tayo ida iti pagsukatan da akawas. Kitaan nyo dagiti balod. Pisang-pisangin dagiti kawas da. Dagiti daduma. Ang mga no napugsaten ti garter ti brief da. Anya? Big Boss, O sige, ansot. Patgak ti kayat mo. Sige. Ikang kay tigatad, tasikan ti gumatang iti para kadakwada. when Big Boss? Awan gayam ni Papa dito'y department store. Nagawid gayaman. Layla, nagdakkel iti pagtagilakwan nyo iti nagduduma luplupot. Kenda duma pay. Wan, dayto'y ti imat-mato na ni Papa. Kasta ka di? Sipod nagapoy di Amerika. Nang bangon dakin ni Mama iti department store dito'y bugalyon. Kat dagiti adda mabalinda iti biyag. Dito'y da nga umay gumatang iti kawas da. Kasta gayam. Ala, agawid tan ije balay mi. Tamadamdama pay, mangrikap dan dito'y department store. Adda katalak ni Papa dito'y. Kat ison ti makaam mo. Sige, sumurutak nga rod ka. Oh, nakadanon tan Roldan. Dito'y kaditi ayan nyo. Iti day tagay ti sumrekanta. Wan, Ha? Nagdakkel a balay. Kasla sa anak amay karya sumrek dita. anya? Di ka agbabain. Mabiit lang nga, tagdorbela. Aday ta, nagdorbela kon. Madamdama pa'y, addan mangilukat iti gate. Layla, mabainak samat ang makidagos kada kayo. Di ka agbabain ko nakmat. Oh, Layla. Naladaw ka nagawid. Kan. Adda ka duwam. Wan papa, iso ni Roldan. Anya ti agur uray agasat ni Roldan. Gagayem. Di uliwan na dinggen ti tuloy tinobela tayo anapauluan. Biyag! Wenno patay! Biyag! Wenno patay! Tinapalabas, nagranada vina kan Layla iti kalapaw da Roldan.
ngam di da nadano ni Roldan agagarada. Nasaon ni Vina kini Layla ti panggap na apanagakar iti pagadalan ijay bugalyon. Iti rabi apan naturog ni Roldan iti parke apagturturugan na. Adda nang hold up kan kwa na. Gaputawanan ti kwartana, nagkumboy maninda ito'y ijay palengke. Ket dita, nairanamat ti kaadda ni Layla. Adda nang sipdot, iti bag ni Layla. Ket kinamat ni Roldan ti manipdot. Naala ni Roldan ti bag ni Layla. Ket dita, inawis ti balasang ni Roldan iti balayda. Ita gagayem, adto intituloy ti nobela tayo anapauluan. Biyag! Wenno patay! Oh, nakadanon kan, Roldan. Dito'y kaditayan nyo. Wan, Nagdakalabalay. Kasla sa anak amay karya sumrek dita. anya? Di ka agbain. Mabit lang tag-doorbell. Aday ta. Nag-doorbell akon. Madamdama pa'y, adan mangilukat iti gate. Layla, mabainak makidagos ka na kayo. Di kan agbain kunakmat. Oh, Layla. Naladaw ka nagawid. Kan, adda ka duam. Wan papa, iso ni Roldan. Naimbag na oras yun, sir. Kastamot kan ka, baro. Umay kan Roldan, sumrektan. Oh, addi ti mainom Roldan. Uminom ka, naimas day taat siya Agyamanak. Isugayam ti ko na magayem ho. Wan papa, ijay daklan, ni Roldan ti close friend ko a lalaki. Kasta ka di? Awan ti masnop apapanan na dito'y bugal yun. Agkatang-katang. Iso nga idinagsabat kami, inayabakon dito'y balay. Kasta gayam. Umay nasapulan ti kabsat ng agtrab-trabaho dito'y bugal yun. Sige. Makamuka nga ro din kan kwa na, Layla. Wan papa. Oh, dito'y tagbalin asilad mo, Roldan. Nagpintas asilid. Sa anak anayarwam iti kastoy, Layla. Si kakit dimat. O sige, agpulis ka ditan. Adda pagsukat ang mga inyag ko. Agyamanak ha. Wan, awan anyaman na. Angam, sa anak nga agna dito'y balayo. Tamabainak. Ngamin, sapulak ni Michael. Wan, amok day ta. Sa pulam na taa. Basta agawid ka dito'y balay. Taawan mat ti pagturungam dito'y. Sanan? Anya ka di Roldan. Di na kumamot pagdanagan ang kastaa. No di ka agawid dito'y. Agdanagakan ka. Gaputadyak amo no sa dino ti ayan mo. Nang runa pa'y. Tano sa dino laditan ti pagturturungam. Layla? Basta, dito'y kan nga agaw-awid. Kabayatan nga adda ka dito'y bugalyon. Siyak titong palam. Tano saan? Guraan kan. Dayjay manan ni Fatma. Agsansanay iti karate. Talaga atunggan agsapa kat daytan ti ehersisyo na. Mayat mat kiti. Inak man langan isaganaan iti merienda. Bayak dita ngagsanay. O nya, nakainanakan? Ituloy mo ti agsanay? Wen, Doray? Sige, ibusam dayta inumam adanom. Awan tinaloom amang gayta. Iso adanom pay lang ang tinumam. Doray, kaya't kung agis paring ta. Anya? Wan, takitag man no nalaing akon. Una! Talaga mo ta. Itaman pa'y. Kaya't ko akay sparring ni Ophelia. Ngam, awan mat ngamin. Anya? Wan, Doray.
Kay sparring ko kuman yung Ophelia. Anya nga iti amom. Nga inton sumaruno ang mapantay di simbonan. Kat addan ni Ophelia. Addan to nga ta. Barang addan to Sapay ko ma. Sige, Doray. Agisparing ta. Takayat ko ang nalaingak ton, inton da kami kan ni Ophelia ti agisparing. Sige! Arreglado! Wanyo, naalak ka di amin na sa isyo. Albas! Nasayat. Mapanak inton bigat ijay ili. Tagumatang ak itikawsyo. Yaman kami, boss. Yaman kami. Barbarong putibado ko. Di kagdanag. Tanapintas to akaws tigatangak. Saya matungan. Dahil jay isan analaka mapisang. Tapno agbayag. Ay, yaman kami, boss. Mayat. Imbaglagid din tanay ayok ni Big Boss. Amang tad iti igatang ko iti kawas para kada kayo. Nuar-arigan mang pitong. Talaga. Saan nga umdas ti kawas lang nga itid ni Big Boss kada tayo? Una, ti waya-waya tayo dito iti kaskanan. Di urayawan itid nakawas tayo. Basta mawaya-wayaan tayo lagit di taoy. Wen nga rod. Saan nakapanunutan ni Big Boss ti kawas sa para kada tayo? Pudikat ni Boss Ansot tinangkid daw ken kuana. Imbag pa ni Boss Ansot. Taam muna tayo panunutan. Unmat. Awan sa balya pampanunutan ni Big Boss. No diti kwarta, amapan ken kuana. Papa, awan pa'y lang ni Roldan. Saan pa'y asimang patkat sumipngatan? Talaga ka dingag talagkakan ko na? Wan, Papa. Panagkitak matkadikan ko na kat nasayat at hao. Pud na day ta, Papa. Imbagak matkan ka asikan ti makamukan ko na. Mabain nga agawid dito'y, Papa. Gapo siguro na awan maitulong na. Wano awan maitid na akwarta. Anya? Gapo ta umay nasapsapulan ti kabsat na. Anabayagan asaan anagaw-awid. Iso nga da dito'y bugal yun. Ibagam latang agawid dito'y palay. Awan anyaman na kanyak. Kan may sa gayam mo mat. Napatagkan ka. Papa, Kan kunamat ngawan mas nup apapanan na. Wano pag-awidan na dito'y. Iso nga itulog ko adito'y latan balay nga agawid. Jak paritan. agyamanak, Papa. Ibagak to day takan ko, ana. Ya! Oops! Ya! Ya! Ha? Manjakon, Doray. Anya? Nabanugan? Oh. Karugrugi lang, nabanugan? Di ka mat agpakugtar. Anya? Sana katawaan. Unay kan, Fatima. Siyempre, aglisya ka. Depensa ka, tibagig. No talaga nalain ka, makugtaran nak adyak masiputan. Anya? Ngam no malisyak pa'y lang dagiti tirong kanyak. Kaya't nasawan, nakurang pa'y ti amom. Kasta gaya ma. Ay! Ya! 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 At dami ng baduyo. Kat iwaras ko. Isungag lilinya kayo. Tatunggal may sa maikan. Kumpleto. At da karsonsilyo. At da pa'y kamiseta ken short pan. Magyaman kami, Boss Ansot. Yaman kami. Sige, magpipila kayo. Tamaikan kayo amin. Kasta? Nasayat met no maragsakan dagiti balod. Mayat met kit diti na panunot mo, Ansot. Tap no maragsakan met dagiti balod. Maragsakan da, Big Boss. Naikak ida amin. Kasi da ngamin, Big Boss. Awan pagsukatan da. Jay kawus da, sipod nagbalinda abalod. Isulat ta aging gaita. Sanda na nagsuksukat. Ibagam kadakwada, ano mga bak tayo manen. Sapatos matan ti sumaruno nga ited ko kadakwada.
Big Boss. Wen, basta mangabak tayo lakit di, inton sumaruno apalaban. Patita! Siyak ti lumaban! Sige, lumaban ak! Sige! Aglaban kayo ngarod! Nasken ang mga bakak. Tapno siyak ti makalay ti kwarta. Nasken nga dalat ta kwartak. Tapno daramatak amang sapol ka ni Michael. Sige! Mangrugin ti laban! Fight! Saan mo tayo pumalos to'y kalaban ka? Anya nga tati plan-plan na. Si putak. Sige, tanugan nak. Naglag-an tinanog mo. Baklakan sa. Anya. Naskan nga abakan ka. Shakti na nga bak. Adda kwartak. Lumaban ak tumanan. Amin na pagkwartahan. Sarkak. Tap na makaurnungak iti kwartak. Ni Michael mat ngamin. Di na ipakaamuti ayan na. Iso aparikot ko no sa dino ti pang sarakak ken ko na. Rabihin. Ngam sa anak nga agawid iji balay dalayla. Mabayinak. Padasak ti mapan maturog iti terminal. Wen. Ijayan ti pagpalabasak iti rabihi. Kumusta nga ta ni Roldan? Agtuloy lat nga ta ti panagadal na. Kaasimat ni Roldan. Amang ano inaldaw ang magmag na ang mapaniji pagadalan da. Gaputawan pagplete na. Michael. Kunak mo nakaturog kan. Santay. Sige, maturog ka lang, Mang Pitong. Amok, ti pampanunutam. Iso hindi ka makaturog. Tikabsat ko, Mang Pitong. Kunakon ka. Kaasi matikabsat ko. Amang ano awanan kwartana. Nasaya at kakabsat, Michael. Nagasat ti kabsat mo. Pasikote nagbali, nakabsat na. Ay, nagrigat ti sasadam di ti pasdak. Nam isupay lang ti pampanunutam. Amang ano agdandana ganday jay kanyak. Talagang agdanag. Naputa di na mo ti ayan mo. Ti panunutam, Michael. Nasaya at ti kasasan na. Saan nakaskan ka? Ngada ka dito pasdag ka nakapupok. Mang Pitong. Malakit din. Maturog ka. Saan ka ngagpuyat? Di mo liplipatan timbagakan ka ide. Asaan narumbang ngagpuyat ka? Tapno ka na yun ka napigsa. Wen Mang Pitong. Sige. Agiddakan ta maturog kan, Michael. Sabado ita, Layla. Ang mga ano kaya't mo ti sumurot iti department store? Saan, Papa? Sa pulot ni Roldan. Anya? Amang ano sa di naman tinagturturungan na itirabi. Napatigunay kan kaday tagayem mo Wan, Papa. Mabain nga agawid dito eh. Iso asaanan asim mangpat. O sige, apa man na makitam, ibagam nga umay dito takasanitak. Wan, Papa. Numabalin. Kaya't kung agnaad dito ni Roldan. Total kat agmay-maysan ijay kalapaw na ijay daklan. Kansaanan nga agad-adal. Nagsardangan. Tapno laang sa pulin na tikapsat na. Kasta? Numabalin, Papa. Tulungan niyo ni Roldan. Gaputa na saya at atao. Sige. Tulungat. Saan na parikot na ita? Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di yuliwan na denggen, tituloy, tinubela tayo anapauluan. Biyag!
Wenno Patay. Nobela ni Virgie Paglay. Iti direksyon ken musika June Rebutazo. Computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Biyag! Wenno Patay!